Gak HP lo baing ya. Aya dua. Aya mic ya. Setelah menyian video aing canggih ya. Nyian channel YouTube. Coba di vlog teh. Halo. Pertama kita subrek. Resep tapi aing ngomong sorangan. Dengan babaturan ya. Biar ada resep. Yang temana naon ya kira-kira. Wah, nyen film pendek pas ya. Aing kameramena. Pokoknya mah jadi. Aing kudu nyeleksi heula budak. Beda raikeun mah nya. Paksa galakan pokoknya mah. Oh no. Ngedekeun jadi pemain aing, jadi artis. Jangan lah aing ah. Saya ieu alatna. Hei, Sia, pamit. Naon Sia? Hei, gaang wae. Goblok bener Sia. Gaang aing. Sia. Gaang. Ayo, pusat tanggung aing kana kurang air. Ya Allah. Sia, aing kendahang ye naon lah. Gaang. Lapar aing. Aing preman apa na ieu? Preman. Iya. Ya hayang kejo ye. Heeh, cek kudu ngilu syuting ya aing. Dek. Syuting naon? Nyen channel YouTube. Oh, ayo. Deh, buru ah. Bener. Aing bisa teh aing lapar banget ye. Deh mah. Aing da angkos gigi mending gali sumur heula. Nya homa si teh ah. Pan kemarin lu baru pae teh garalikeun emang. Gua teh urusan santri. Eleh atuh sia santri. Eleh aing santri mah. Oh, ari sia daek nyen channel YouTube mah. Oh, dis aing sia kayak datang ya. Mana? Ada sa. Set dah ke KUA. Tadinya ke warung si si Jangkung. Warung si Sultan. Saya dah ambil lah, aing yang ada pemain deh. Wah, diseleksi, kalau lolos jadi tim. Belum gaang. Nanti sih sing sebeuh. Hah? Ingat dari ya Padang. Jauh aing mau lagi. Padang. Capek badan sia. Ya. Parah banget. Hah? Ya, kita. Bodoh teh lah. Apa nama? Pokoknya nanti datang ya. Henteu sia. Bulak pokan ku ente datang. Nah, aku bayar lo ah. Woi. Hit. Euy. Nah, sia. Sek naon ka dieu? Duh, poho deui aing. Saya bolotnya. Sanu nyolot aing kudu nanya ka sia. Rek naon ka dieu? Aing rek ngajakan syuting. Sanu jemping. Salah aing bener. Poho aing. Kumaha nya? Yo. Ah, yo Cor saya rek syuting. Eta eudeul. Milu moal jeung aing. Ih. Sanu linglung sih, pugu aing ngarti saya syuting kan ajakan aing. Saya rek ngilu moal. Nah itu ke ngumpulna. Sanu leuwas pugu aing nanyakeun ka sia. Aing tak kumpul. Yang ngilu hayu jeung aing ayeuna. Ah. Nah, sia lo yo. Sia, dong. Apaan bang kesini bang? Siang geus rapi nama. Ya tuh gua upan udah sehat sekarang mah. Bisa gitu kunaha? Kemarin gua habis nabrak kenceng di pohon ngegantung gua tabrak aja pohonnya. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah.
Oh, alhamdulillah saya sadar berarti. Iya, Deng. Iya. Iya, es. No. Gua taruh itu esnya. Es taro. Es rasa taro, ada es rasa taro. Diminum dong. Udah minum, kalau haus mah. Es rasa taro diminum. Iya. Salah, berarti ditaro aja. Lu takut haus, tadi kan habis dari mana emang? Minum dulu ini. Ngomong aing rabies ya mah. Racun. Iya. Deng, aing boga HP 2 deng. Iya. Aing ada kinian konten. Konten apaan? Konten YouTube. Biar kita terkenal gitu. Garalak amat sih ke aing. Heeh. Abeng ke orang terkenal, sia terkenal aing mah henteu, Pak. Tapi lamun daek, saya daek tuh. Ntar ngarang ceritanya. Atuh hayu kumaha cek aing. Ya udah biar gue ikut doang gitu, ikut aja. Ya udah ayo. Ih, cek aing joget-joget. Ya ayo. Heeh. Ntar Ya, gua tapi ikut. ku aing seleksi heula. Cek. Seleksi, sia jadi kosong bolot sih ah. Sih tidak pakai baju Ku seksi aing tidak. seleksi. Ya. Cocok. Kayak di ditu sia kayak masih jangkungnya. Ya ayo. Mus kapan? Sore. Sore. Heeh. Boleh sia ka ditu. Udah pergi gua usah. Heeh, aing teh heula nya. Ya udah so, ntar gua nyusul duluan. Ayo, mangkat. Konten apaan? Lagi konten. Ya udah konten lah, gua bete. Bis banget, udah na euy. Virus lu mah. Corona ieu mah budak yeuh. Lu gila banget sih. Marana budak ya. Sit. Heuy. Ayo. Budak ka mana? Ayo lah amat nepi-nepi. Ih, nenteng ah. Geus PTE nya aing juga ya mendingan ge. Dilawat Weset sia. Kena raos ini dia. Menungguan sia meureun ieu teh. Arek ya arek syuting. Oh, Syuting kumaha? Ieu nyeleksi arek syuting naon wae lah syutingna yang penting mah nyen YouTube. Punya YouTube. Heeh, habis terkenal sugannya terkenal itu. Kalau sudah jadinya. Gelo. Oh, ini Bang orang-orangnya. Orang yang mau konten YouTube. Gelo aja nang geus sadar. Mau kira cager sia. Sembuh gua kemarin bisa berakeh kenceng di pohon. Kayak ngomong saja di bahasa Indonesia gitu gening ha. Lu udah makan? Udah tadi gua sama Teraje. Lu aja. Lu makan tar aja enggak kepelag lu, enggak tar aja. Tumis kenteng. Teraje. Iya. Emang gak goblok sih ai kumaha rek moal. Siapa pemainna tiluan, aing kajin kamerana. Kumaha sia? Atuh gua mah ngikut aja. Sedek bung. Kudu daek sih ya. Tadi gua udah bilang gua ngikut aja, ayo. Ya dek tuh. Milu ka mana? Dah. Aing tadi diajakan syuting di dia. Oh, orang nulurukeun beko di ditu. Geus ayo yuk. Ini langsung wae langsung. Mau beres ngobrol main sama nyawa jadi we main sama lah. Isi dia mau pakai samping dia terus sunatan apa? Udah aing. Lanjutnya burut apa? Sit. Lu belum garing, Sit. Kayak orang nenek tempatnya di situ tuh. Ya. Terus ya acting sampai ragus. Gua ikut enggak? Ngilu. Iya lu sono. Lu berangkat lu. Coba orang itu. Ayo bro. Yo, orang syuting di dia wae. Lokasi ieu. Set, dah syuting di dia baju panas bala tobat aing mah. Pokona mah Stuning teh seneng konten. kumaha we nah atuh yang penting mah jadi. Kita biarin, kita biar kayak orang lembur. Heeh. Ya, jadi ayeuna kieu nya syutingna. Sia heula duaan ieu. Oke, ieu pandeuri ieu, ieu mah pandeuri sia. Kita bisa itu mah pisahin aja dulu. Eta geus cicing. Ya lu jadi penghuni rumah kosong aja tadi di dia. Ya di dia. Nah, ieu ngobrol. Oh, sia. Ngobrol heula atuh. Gua ngobrol sama lu katanya. Saya Naon lagi sia? ieu mic-na di dieu nya. Iya, itu mic. Katincak atuh di dinya mah. Wah, mata kagak. Kan teu katingan ieu nya. Besian eta actingna. Oke. Heeh, jadi sia pertemuan ngobrol naon we lah terserah sia ngobrolna, yang penting jadi film lo. Oke. Ya, mau cek aing mah ya. Iya, Oh, oke. siap lo. Ya, ntar gua ngikutin tenang aja. Heeh, siap lo. Ya, yuk. Aing ngobrol di doan. Diluan jeung aing. Duaan. Pensiun nu depan eta ngobrol. Duaan.
Buruan ngobrol nyanyi sih. Ngobrol naon? Ngobrol, weh. Acting. Oh, lu suruh ngobrol. Kayak sia ngomong kieu. Yuk. Woi, sia orang ngarit yuk. Ngarit zaman kene emang. Oh, gitu. Pokoknya mah kadinya ya. Oke, pasti film-film teh nya. Eta. Film Dono Jadi orang Kasino. siap tuh. Ceritanya orang acting kumaha ya? Ibaratnya saya diputuskan ke awewe. Nah, sih galau Ibarat bener. berarti ntar gua curhat sama lu. Iya. Ntar gua ngasih masukin ke Iya, lu. Masukan. Ya, oke. Siap ya. Oke, ayo. Siap. Ayo. Yuk. Kedong. Kameramen tok kudu katukang. Fokus. Siap Mid. ya. Ya, gua mau cerita Mid sama lu, Mid. Lama banget buru atuh ngomong lila kasih daingnya. Ntar cek aing action karak main. Oh iya, belum action ya. Lupa, kurang pemula banget, Bang, maaf. Tuh, yuk di mana yuk? Oh, nah iya pas yuk. Pemula, maaf. Siap ya. Iya. Kamera roll action. Mid, gua mau cerita sama lu nih. Cerita Ntar naon? Sama lu kasih masukin ya. Gua masukin. Iya, gini. Cerita naon sih, cerita naon lah. Ceritanya cerita gua di itu Mid, lu nggak bakal itu lu Mid. Kalau jadi lu kalau ribu banget kamera teh. Ya udah diam lah kameranya diam. Itu biar angle-nya kena. Aduh. Kenapa yang ada Angle oh motor gini-gini gimana ya aing. Lu mah enggak ngeliat ya kameramen tuh gitu. Oh, Pokoknya mah cek aing mah ka mana we terserah aing yang mah. Oh, berarti kita mau ngikutin Oh. kameramen Mid. Apa? Aing pantu nyaho aing ka karakter film jadi tengah hati. Aing orang naon lah. Oke, lanjut. Iya deh yo. Ya. Sekali lagi. Nah, diulang yo. Iya. Yo. Ekspresi banget sih kurang, ekspresi sedih, sih kan galau. Pokoknya mah sesedih mungkin. Siap main ekspresi kumaha ge. Saya kan sedih diputus. Siap. Yo. Sedih. Kamera roll action. Gua Mid, putusin sama cewek. Anjing sabar lah, aku diputuskan lu. Lu jangan ikutan nangis. Anjing. Emang gara-gara naon sih bisa diputuskan gua sama dia. Lu masukin. Kat. Masukin naon. Kasih masukan, maksud gua bukan masukin. Nah, gitu nah, tuh lanjutkeun langsung. Jadi masukan. Gua mau ngomong belum beres. Aduh, Sama lu capek. langsung ditembalin. Capek ini mah, Ntar capek. doang apa jangan langsung ditembalin. Tobat bagian aing lain atuh. Bagian Apaan siap. lagi. Sing ngarit bagian apa bagus sih? Hiji heula ieu duaan. Lu suruh dulu Gitu sono. son, makanya. Buk aja lu. Serius. Cicing eta penonton sama. Nah, cicing. Aduh aing panas aing. Tobat aing gigitan aing geus teuy teuing. Ulang ya. Ya ulang Aduh. kat. Nah. Tuh, kamera Gua sedih. roll action. Lu jadi enggak ngasih masukan sama gua. Bukan naon. Masukan gua diputusin cewek. Ya. Biar gua dapat lagi gimana caranya? Oh, biar jangan itu ngejar Yang lagi. ngejar-ngejar gua lagi. Ya gampang. Wah, mungkin sama gua kasih tai kotok biar dia ngejar-ngejar. Jangan teh kotok kasihnya kalau pengen ngejar mah. Apaan? Tai sapi. Tai sapi bentar dipelon sama mukanya. Mereka ada Udah mukanya udah kayak tai sapi, ditempelin di tai sapi nambah tai sapi. Banget sih ya, tak tai sapi. Sarua. Lu mah bukan kasih masukan, malah ngeledek. Kat. Nah, jadi pase ya sih. Iya gua suruh kasih masukan, enggak ngasih masukan, malah ngeledek. Waktu siapa mau tai sapi. Ganti. Lu mau partai. Keluarga di bawah. Terus siapa bawa partai? Wah. Main. Ayo. Awas. Cicing. Sia. Gantian. Ini jadi apaan ini? Mainnya jadi Buperta. Oh, jadi patung doang lah. Jadi patok yuk. Patok sia. Dirita. Duh. Siap ngobrol duanya. Kayak ngajakan ulin ka dieu. Masalah kayu budak ieu. Oh. Tuh aing capek aja dia mah jadi kameramen teh. Aing budak pelo kok ngajakan ulin kumaha cerita aing di pelo. Gua liatin dulu ah. Heeh, sia jeulekeun heula we nya. Yeu, peragaan yeuh. Jadi syutingnya sudah bener. Jangan ngupil mulu. Yo, kedong. Posisinya yuk kos teh. Bah, asin anjing. Oh, posisinya kurang enak ya. Gimana bul kamera lah, abe Aduh. kata po banget aing ganteng gitu. Kata po banget aing teh banget relax. Oke. Relaksasi. Guys. Di dia yo, kos teh ngeunaheun yo. Yo, Love siap ya. alles me understand. Siap. Sambat siap. Ya. Juput jadi gitu ah. Yo, siap. Ya. Kamera. Roll. Cicing.
Action. Aku sayang banget sama kamu. Kamu jangan peduli aku dong. Oke. Kau utang deket-deket aing ah. Ayo kamu kain aku. Ih. Ih. Mau. Bung. Mantap. Kamu banyak sama siapa? Itu coba kemarin siapa? Coba aku lihat kamu lagi makan. Anjay, gua digigit semut. Cut. Aduh, bahaya lu. Semut, Cok. Gagal ya mas syuting teh. Daripada syuting itu pada nyambung, cut. Sini lu. Si atuh mau jadi artis meureun. Belajar ngegitar dulu sama gua. Apaan? Anggeus ah. Mun aing syuting nu kieu mah. Aduh kameramennya Capek doang ah. Ngesut dulu ngesut. Kita belajar ngegitar. Geus ah. Ih, tadi enggak goreng-goreng. Geus beunang aing pewetan. Siapa jadi artis ieu? Bakat. Aduh. Terus kita sekarang udahan. Baik. Bakat ah. Alasan ngomong aja tuh bisa. Baru tuh itu bisa acting. Capek aing. Aing Gus, jungkal Gus kieu Gus kitu. Ampun aing mah. Banget dasar. Gagal ieu mah. Anjeun film teh. HP aing Gus 2. Bodoh amat. Pake bener. Pecat wae. Aduh, capek aing ih. Ini kamera can dihirupkeun. Aduh. Ieu mah kumaha ceritana ieu? Mana budak marangkat deui. Kan kudu minta tolong ieu mah ieu. Diulang ieu mah. Udah gak?